fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ashefo mema obibia ankwabade batuma GH and then so nyame edi afofie ya se ehia eyemunia ba Mexico na mede ingita won eba be domuni ye papa ya wo free mu die tiefo se ehun nsem ne die bubo na bubo ba na nse bi wo kra bubo ba na ye ndandwe ho se enkrofo betumi make sa comment na se ho betumi adadwe ho edi nsem bi aba be pie mu se ye nim se nwi bi etwemu ye former president awanya ni baby called Jerry John Rawlings only NDC aban no muntemu chese ebe papa kakra esan se won se o chapo mama ne se mutenten ye dan ya won ni wo mu nhia kusa na ekoba ye na nim se onu na ye the founder of NDC party no na nkrofukuo bi emini mrebe sin ya chese nkrofukuo bi beji seat na ye se anka ofutuo die peni wo die wusomu ana wo die aba obra na we die ekoba se ye ne mba o mhye na se ye mini munti no aso muntie ntema ne bet ye party na be hye na se ana se omo free ni mu aba no aso mo be ye sutie kakra mo ambe ye sutie ama ye the founder no ma chese Ghana ha ye nne ntie papa no so de no kra na wode na ma fa ne se muntie o make ne clear nia ekoso wo party ni mu na ebe wi echie ekoba se ye ex president ye free mu a Jerry John Rawlings NDC aban the secretary of NDC as at now Esiedu in Ketia claiming the body of your former president awanya ni baby echo na ni nsem ni bia work na ne put work or they can ansem ne say NDC aban no Jerry John Rawlings na find the NDC aban ni to free wo mu chese onu ka na ye founder o mu free ni mu enti chese wo hwe mu pa na wo de no kra ni no kra betu ya o mu na ye say one woman is befitting barrier then MPP for now when do not so be John Madrid say for what reason I say secretary of NDC say didn't get at me because asem no Ghana for you na witness ye ni mu say maybe a twem na mo ma ne kwan kora wo party ni ma ne ntimi exercise ne ideas and answer the support na ye then na fear we free mo no wo na wo be kire se ne body no dodo na abuza se wo the body no ekwa akoye den ana na body no enye MPP body na enye NDC so body ne ye Ghana body because papa no odimu wo man mu abo wo man Ghana we gina odi ni moje ndi chese wa bre wo man mu a chese on belong to any party na wo kasa dia na akoye se wo twi o man pani krampa wote akonye mu asat na no wo twi nani ma na wo bre nani mo nyam ase na comment we die yen kan bi Victor Owusu say Rawlings died as a statesman per his later behavior. He neither belonged to NDC or an MPP. He had the country at heart, so was speaking against the evil NDC members were doing. He deserves a befitting state barrier, so let the state bury him. Obi adwen chire a wo chire no no se da bi Esiedu Nkechi secretary won jan ya wo keka ne kra na we nya NDC asem we ye state barrier papa no o ye Ghana dia onye obi bia dia na ne wo kan kra dia asa o ye bu nana ajimankunedu ogu neni mu ase kra na ta obre neni mu nya mate na another adwenchire so ana etoso ne se Vivian Anso ono so ne sem ne se but this man too, what is his own? Paps. I say what is his own? Paps J belongs to no one. He belongs to Ghanaians, not the NDC party. Hey, I'm even surprised that you are fighting for dead body. When he was alive, you said he is not the founder of NDC. Now you are fighting for the dead body for what? Hey, see there be papa
papa we kra mate shock amane pa ndc aban na chese sa no mo kan de ne ye unso kra fi so ti ase kra bo no na chese praise say say mo de man say papa we wa ya de wa boa ndc chese ni nimu de kra pa wo de ti ndc ku ni kra na chese papa no oye nim de fu a say mo bo na ba so ma nya bida mo si ndc aban kwa nyo no de bai na minim yi buta ya abayo yo gina so a wo ka say ndc fu o ka say ye papa yi ta mo be gina so o si ndc aban enye Jerry John Rollins na de ba ye minim ni abayo yo gina so a wo ka sa eno de mi ntumi nkyere ba ne nsem a wo kan sa na wo pa kyere se mri bi ndc a ekuo na na se mpenifo ne se ndc aban enye ye former president abonya ni baby kwa Jerry John Rollins na de ba ye na nso wa ma be gina wo penny body no dia na mo de kwa na body no enye ndc fo dia body state dia na etie fo na hwe fo mo amuhwe nsem ye secretary esi edu nketi ade abetu dwa se ohia body no mo ma bury body na ese fata se ese odisa even asemuni free na no de to work rampo ana se nya waka no sa na tie esa se ye papa yi omumu na ye ndc free no na oye founder nintin odi kan se nya wosi kan na se na tie bia etie fo na hwefo wadwen kire ho benya bo modern eja wadwen kire e comment section ho e fa maye na afen so mon subscribe ya no wa bomba na wa subscribe se na be ya too much GH de dane ye wo ensemo e trend ya de kire ne wo bia safa ne de too much won sa etumi akebi na dane da wo ye ho ade wo ba wo ade share like e de maye na enen su muni aba mesika o me na ndi dwumedie e beto ma pono so yi aha e na me di mu besi that's na ye besa ehia makawa mu baba. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Too much GH. Uye boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kodjampo. We between family the great tempo. Mbrim. One man come on here Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye I'm more fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.